Pfizer की वैक्सीन कापखिबा नर्स अमा नुमित निपानी मतुंगदा पॉजिटिव ओइख्रे। यूनाइटेड स्टेट्स दा इमरजेंसी दा सिननबगी दमक्ता अप्रूव तौखिबा Pfizer BioNTech की वैक्सीन की अहानबा डोज कापखिबा कैलिफोर्निया दगी नर्स अमा नुमित निपानी मतुंगदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे हाइरी। मैथ्यू डब्ल्यू कौबा नर्स अदुना महाक हौखिबा तांग 19 दा वैक्सीन कापखि हाइना फेसबुक पोस्ट अमादा फोंदोखि। महाकना ABC 10 न्यूज दा फोंदोखिबा मतुंगिना वैक्सीन कापा नुमिता पाम्बोम दा खरा पोंखटपा नतना अतै साइड इफेक्ट मता मायोकनखिदे। महाकसी कोविड-19 यूनिट अमादा सिप अमा ड्यूटी तारबा मतुंगदा क्रिसमस इप्ता नारखि हाइरी। क्रिसमस मतुंगदा टेस्ट तौथोकपदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी रिजल्ट फंखि हाइना मैथ्यूना हाइखि। सैन डिएगो दलैबा फैमिली हेल्थ सेंटर्स की इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट क्रिस्टियन रोमर्सना फोंदोखिबा मतुंगिनदी अहानबा डोज कापख्रबा मीसिंग भाइरस थेंगनरुबा मतमदा पॉजिटिव ओइरकपा याय हाइरी। वैक्सीन कापख्रबा मतुंगदा भाइरस तगी ngaktoknabagidamakta इम्यून रेस्पॉन्स पुथोरकपासी नुमित 10 दगी 13 नि चंगी हाइबसी अखोइना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल सिंग तौबदा खंगबंगमखि हाइना रेमर्सना हाइखि। वैक्सीन असे अहानबा डोज कापख्रबा मतुंगदा नुमित 19 लैरगा अनिसुबा डोज अमुक कापकदबनी मसिगी मतुंगददी हक्सांगदा अकनबा एंटीबॉडी थोकनी हाइरी। अदुगा तोप पावमना इंडिया दा सुपाक सन्न पुथोकलिबा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन यूनाइटेड किंगडम दा अप्रूव तौख्रे। यूनाइटेड किंगडम दा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जेनर इंस्टीट्यूट ना डेवलप तौबा अमसुंग लेबाक सेगी फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका अमदी इंडिया की सेरम इंस्टीट्यूट ना खुसमनदुना पाक सन पुथोकलेबा कोविड-19 लाइना ngaktoknaba ममल होंगबा वैक्सीन ngasi UK की रेगुलेटर ना इमरजेंसी दा सिननबगी अयाबा पीख्रे। साडोक्स 1 नत्रगा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हाइरगा खंगनबा सिगी अरोइबा तांककी क्लिनिकल ट्रायल की डेटा दु ममांग चैगोलदा पिसिनख्रबा मतुंगदा ब्रिटिश रेगुलेटर मेडिसिन एंड द हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी MHRA ना इमरजेंसी दा सिननबगी अयाबा पीखिबनी। UK दा कोविड-19 लाइना थोलिबा SARS-CoV-2 भाइरस तगी ngaktoknaba वैक्सीन अप्रूव तौरिबसी ngasi asiga अनिरक सुबनी। चयोल अहुम हेनबगी ममांगदा Pfizer BioNTech की वैक्सीन सु अप्रूव तौदुना यामना तंगाई फदबा ग्रुप सिंगदा कापथोकबा हौख्रे। मखोइ ngarang अनिसुबा दोसु कापख्रे। सेल्सियस डिग्री -70 दा ट्रांसपोर्ट तौदबा यादबा Pfizer की वैक्सीन के येंगनबदा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन असी ममन यामना होंगबा अमसुंग स्टोर तौरबसु चुमनगी फ्रीज दा याबा मरमना मसिना यामना हेन खुदोंगसे हनगनी हाइना थाजरी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन अप्रूव तौखिबा असिना वैक्सीन असी यामना टेक तकाइदबा अमसुंग भाइरस तगी निंगथिना ngaktokpa ngami हाइबदु तागनी। डोज अनि कापकदबा वैक्सीन असी यामना दरकार ताबा मिसिंगदा अथु मतमदा कापथोकपा हौनबा नेशनल हेल्थ सर्विस NHS ना होनरगनी हाइना सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर DHSC ना फोंदोखि। वैक्सीन असी लाक्लिबा जनवरी 3 दगी येंथोकपा हौरगनी अमसुंग मथंग चही की अहानबा चयोल खरदा याम थुना वैक्सीन कापा हौरगनी। लाइसट असिदगी नानथोकनबगीदमक्ता वैक्सीन असी अखोइगी पाम्बैनी हाइना यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ना फोंदोखि। DHSC ना थादोखिबा वारोल अमदा रेगुलेटर की माइकैदगी रिकमेंड तौरखिबा दु सरकार ना यारे अमसुंग ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन असी सिननबगी ऑथराइज तौरे हाइना फोंदोखि। वैक्सीन असी मसागी चही 19 अमसुंग मथक्ता लैबा मीसिंगदा कापथोकपा यारे। वैक्सीन असी था 3 फाउबदी सुमनगी फ्रीजदा सेल्सियस डिग्री 2 दगी 9 फाउबगी मनुंगदा थंबा याय हाइरी। वैक्सीन असी ममल सु होंगबा अदुगा यामना लाइना पाकसन्ना पुथोकपा याबा मरमना कोविड-19 लाइसट थेंगनबदा गेम चेंजर ओइरकनी हाइना साइंटिस्टसिंगना हाइरी। इंडिया दसु सेरम इंस्टीट्यूट ना पाकसन्ना पुथोकलिबा वैक्सीन असिना अथुबा मतमदा मी कयादी यामना थीना लौनगनबा नोवेल कोरोना वायरस असिदगी ngaktokpa ngamgadori। AZD 1222 नत्रगा SARS 1 एन कोविड-19 सु कौबा वैक्सीन असी ब्रिटिश सरकार की ओइना 2 मिलियन चाम ऑर्डर तौख्रे। लाक्लिबा मार्च था की अरोइबा सरुक फाउदा मिलियन निफु सप्लाई तौबा ngamgani हाइना थाजरी। अदुगा तोप पावमना साइनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन चादा 9.3 की चांगदा कानै हाइना लाउथोख्रे। चाइना की सरकार ना चलाइबा साइनोफार्म कंपनी ना पुथोकपा कोविड-19 दगी ngaktoknaba वैक्सीन की अरोइबा तांकक की ट्रायल की डेटा अहानबगी ओइना यंगसिनबदा वैक्सीन असी मियोइबदा सिनबदा चादा 9.3 की चांगदा फै हाइना लाउथोख्रे। मसिगी इरोइना चाइना ना चावखलकलिबा लेबाक सिंगदा वैक्सीन सप्लाई तौनबा थमखिबा वासक अदु ngakpa ngamlagani हाइना थाजरी। साइनोफार्म असी मी मिलियन 1.8 रोम हाट खरबलेना असिदगी ngaktoknabagidamक्ता मालेमगी थाक्ता वैक्सीन पुथोकनबगी लमजेन तानबदा सरुक याबा चाइनीस वैक्सीन डेवलप मरीगी मनुंगदा अमनी। चाइना दा हेल्थ केयर अमदी अतै मरुओइबा सेक्टर दा थबक तौबो वाकर मिलियन अमा हेनबदी चाइना की मसाना पुथोकसबा वैक्सीन सिंग इमरजेंसी दा सिननबगी अप्रूवल कया कापख्रे।
Sinopharm natraga China National Pharmaceutical Group asina makhoi gi vaccine adugi ahum suba amasung aroiba tangkak ki trial matungda approve tawbinaba regulator da apply tawkhre haina company asigi unit ama oiriba Beijing Biological Product Institute Limited na masagi website ta phongki Sinopharm gi oina masi ani suba vaccine ni company asigi Wuhan Institute of Biological Product Limited na puthokpa tongan ba vaccine candidate amasu lairi Chinese company singna puthokpa vaccine singi marakta ahum suba amasung aroiba tangkak ki clinical trial tawribasi punna vaccine taruni Sinopharm gi vaccine asi nongchup leibak singna puthokpa vaccine singa manaba mongda dose ani kapkadawani vaccine asi sada 38 ahum gi sangda phai haina wahi pareng ani da lauthokhiba duda vaccine asi gi side effect transport tawba matamda darkar oiba temperature amadi vaccine asi sinabagi maung na singba tai akuppa marol amata phongdokhide United States ki Pfizer amasung Germany ki BioNTech na modern technology da yumpham oiraga puthokpa vaccine di Celsius degree -70 da thamdaba yade mamang da Chinese developer singna di makhoi gi vaccine singasi Celsius degree ani dagi nipan phawbugi changda thamba yai haina phongdoki Chinese developer singna makhoi gi vaccine singasi Russia Egypt amasung Mexico yauna leibak yada test tawri akupa marol ningthina thadokta maramna mirei bakta leiba expert singna vaccine asi kadai phawba COVID-19 tholiba virus pungak thokpa ngamgani amasung side effect singna karino haibagi matangda samamnaba kya pogri nongchup leibak singna puthokpa vaccine singsi leibak kya da ka pahunare adubu masigi mamal tangba vaccine singsi lairaba leibak singna leiba ngamloi haina singnari Pibam sida Chinese sarkar na makhoi gi vaccine asi mamal hongan duna chawkhalakli balibak singi damak phangangani haina wasakli Chinese vaccine singsi mai paklaba phawbuda United States Europe Japan natraga atopa chawkhalaba balibak singda makhoi gi certification gi thabak asi yamna luba amasung makup taba maramna approval lowbuda khara wana thokani haina health expert singna thajaba phongdokhi aduga atopa pawmana asiba masing hengelakpadagi Germany da matam sangna lockdown tawgadawri Germany da ahan boina COVID-19 dagi mi sibagi masing nong modalising ama hen khibadagi official singna January thada lockdown ngantana komthokpa ngamloi dawri haina phongdokre report tawbuda thengmadagi masing asi khanghen hengelakpani haina thajari adubu thawdo asina lebak sida COVID-19 laichatna kadai phawba phibam sohli haibadudi mami tari Europe ta khwaidagi sel paiba masung missing khwaidagi yamba Germany da hokhiba November ani dagi restaurant bar sports amadi atai harau nungai thoknabagi facility sing thingjinki khara khajik shutdown tawbuda anoba infection rate hanthaki adubu ningthina lakshin mangamdabadagi authority na hokhiba tang 13 tagi mapung phaba shutdown tawkhibani mapung phaba lockdown asi lakliba January 10 phawba sathagani adubu ngasi ayuk khaktada patient lising amaga chama kunmapan sikhibadagi leibak asigi chancellor Angela Merkel amadi leibak asigi state 13 ki governor singna makha taba khongthangi matangda khanaragani hairi ngase ayuk khaktada mi lising amaga chama kunmapan sikre imung lising amaga chama kunmapan di anuba chahi lakpada awaba phongdokadori masigi figure asina virus asina kayam tamthina awaba tahalli haibadu tari asiba masing amasung infection masing asina mahusagi punsida hanjingadaba yamna wali haiba khangali maramaduna aikoi lockdown mamangi punsida hanjinba yakhiroi haina khalli haina health minister Jens Spahn na news conference amada phongdokhi aduga toppa pawmana phibam soksilakpadagi Nagaland pumbada aphaspa gi makhada disturb area lauthokle MISA ngasi Nagaland pumbada mafam amada hekta operation chathaba yaba amasung mangjong naba waren tawba leitana mi amabu hekta phabagi security force ta shakti piriba chayet nariba aphaspa gi makhada central government na thataruk amaga disturb area lauthokle Nagaland Armed Forces Special Power Act aphaspa asi sahitara khudingi matam sangna thamduna lagli MISA na hai disturb amasung khudong thiningai oiba phibam oirakpadagi Nagaland pumbada central government na notification ama thoktuna civil power da mathau tarpagi matungina armed forces sing sinaba yahanbagi apamba phongdokre maramaduna hojik Armed Forces Special Power Act 1958 ki section 3 gi makhada piba sakti adu sizinaduna central government na Nagaland state ki mafam pumba sahi asigi December 13 dagi taruk phawba disturb area oiragani haina notification aduna haiki Hiramasigi matang the Home Ministry gi official amana hai Nagaland bu disturb area oire haina lauthokna bagi ware madu state asigi mafam kya da mi hatpa lutawba amasung sel lakpa phoibagi thabak kya satharakpadagini masina maram oiraga mafam asida operate tawriba security force na makhoi gi khudong chabada action chathaba yabagi tangai phadaba du lakpadagi lokhibani
awang nongpokta leiba tongan tongan ba organization amasung Jammu and Kashmir na aphaspa asi muthatlu haina demand tawduna laklibani ekasina security force ta ahen ba sakti pisili haina maral siri Naga Insurgent Group NSCN-IM gi General Secretary Thuinga Leng Muiba amasung government ki interlocutor RN Ravi gi mathakta Prime Minister Narendra Modi yauna English ngani ga tara manga gi August ahumda framework agreement ama sign tawna khraba matung da su aphaspa asi lokthok pa leitri sahi tara nipan chupna yasinaba purakna ba round marphurak wari sanaraba matungda framework agreement adu sign tawna khibani adu moinamak NSCN-IM na tongan ba phiran amasung constitution gi demand torpadagi matam khara shanti gi wari sanabada apan balaiki demand asi central government na yakhide arobada Paubilai news reader gi video bi yengbiri ba khuding ma puthagat chari